Možda ovo ne znate, ali 1/3 odraslih muškaraca je doživjela erektilnu disfunkciju, pa postoji čvrsta osnova za frazu "ne brini, ovo se dešava mnogim muškarcima". Ono što je još neverovatnije je da većina tih muškaraca neće tražiti pomoć ili savjet. Kada dođe do intimnih odnosa, erektilna disfunkcija zaista može dovesti do neplanirane situacije. Ovo naravno stvara stres, neugodnost, a u nekim slučajevima može dovesti čak do anksioznosti i depresije. Verovatno ćete se upoznati sa više opcija lečenja i ne želite da uzimate lekove koji mogu imati niz neželjenih efekata ili smatrate da problem sa disfunkcijom može uticati na spontanost seksualnih odnosa, onda ćete verovatno uvidjeti da je sljedećih 60 sekundi veoma važno. Postoji niz faktora koji mogu doprinijeti problemu sa impotencijom, uključujući visok krvni pritisak ili holesterol, dijabetes, bolesti srca, prekomernu težinu ili nedostatak telesnog vežbanja, kao i starosnu dob. Iako se to može dogoditi u bilo kom uzrastu, vazokonstrikcija u donjem delu tela dovodi do nedostatka dotoka krvi u krvne sudove, potrebnog za stvaranje erekcije, kao i do nedostatka pritiska koja dovodi do vraćanja krvi nazad u telo. Ekstrakorporalna terapija udarnim talasima ili ETT je terapija u toku koje su kratki impulsi fokusnih udarnih talasa sa vrlo niskim intenzitetom usmereni na penis. Time se formiraju novi krvni sudovi koji pomažu u povećanju protoka krvi, a to također može dovesti do poboljšane sposobnosti za postizanje i održavanje erekcije. Terapija se sastoji od nekoliko sesija i može se ponoviti ako je neophodno. Sve više muškaraca ukazuje na to da je rješenje za vaskularnu erektilnu disfunkciju u djelovanju udarnih talasa i veoma im se dopada lečenje. Nema zastoja i praktično nema nikakvih rizika ili kontraindikacija. To je klinički dokazan tretman sa svakom sesijom u trajanju od samo 15 minuta. Potpuno je neinvazivan, ali najvažnije je da se sprovodi bez lekova. Iako se rezultati mogu razlikovati, obično će pacijenti primetiti promjene u prvih nekoliko nedelja od početka lečenja, ali najznačajnije promjene se dešavaju tokom prvog mjeseca, a možda ćete biti zainteresovani da znate da se ovo može koristiti i kao opcija za lečenje Peyronijeve bolesti i sindroma hroničnog karličnog bola. Storz Medical i Fizionova Beograd. Humana tehnologija, tehnologija za ljude. Jedini licencirani fizioterapeutski centar u jugoistočnoj Europi. 069 603 804 www.fizionova.rs